Književnik i publicist Marko Francišković predstavio je najnoviju knjigu pod nazivom Poslanice velikog učitelja za djecu prije spavanja i za odrasle prije buđenja. Riječ je o filozofskim mislima pisanim u obliku pripovjetke. O čemu se točno radi, reći će nam sam gospodin Francišković koji je gost Studija 4. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našao. Pozdrav gledateljima Hrvatske televizije. Krenimo od naslova. Evo, zanimljiv je naslov, u njemu se isto nalazi neka poruka. Nalazi se poruka, da, znači to su poslanice, znači po naslovu se vidi da je tu referenca na Bibliju, na te poslanice Pavla, Petra i tako dalje. A sama ta forma je vrlo slična, znači to je niz kratkih tih poučnih mudroslovlja priča koje su upravo pisane tako da se mogu čitati djeci, doslovno kako piše, prije spavanja, ali imaju svoju jednu puno dublju dimenziju, znači da i odrasli kada to čitaju mogu puno toga ovdje naučiti, pa onda i razmišljati što se tu htjelo reći i malo rasti u jednoj svijesti sveukupno. Dakle, knjiga je namijenjena i djeci i odraslima. Koje teme su u knjizi? Pa, teme su životne teme, svašta se tu obrađuje. Možete li nešto izdvojiti ovako što je zanimljivo? Pa, meni je sve zanimljivo. Teme su, znači, spoznaja samog sebe, odnosa među ljudima, te jedne, znači, moralne odrednice, što je dobro, što je loše, borba dobra i zla. Znači, to su ti jedni temelji ljudskog postojanja i međuljudskih odnosa. Znači, to je tu na jedan način stavljeno. I sad, evo, prošao sam svašta, tu unutra ima... Kažete da su vas za pisanje ove knjige inspirirala vaša djeca? I moja djeca i djeca općenito, ali puno toga što sam čitao. Znači, jedan dobar primjer je... Svašta sam ja tu ugradio. Znači, čitao sam i Bibliju, i Kuran, i hadise, i gnostička evanđelja, i raznu drugu literaturu. A između ostalog i to iskustvo. Znači, evo, jedan primjer ću reći. Znači, moja ćerka koja je tada išla u 2. ili 3. razred osnovne škole, dođe jedan dan doma i kaže, eto, dobila sam 5, učiteljica me pohvalila i onda ispriča priču da je pitala učiteljica što je bilo prije, kokoš ili jaje. I moja ćerka kaže, normalno kao bila je kokoš. Ne? Pa ova kaže, kako to znaš da je bila kokoš, po čemu? Kaže, pa jednostavno, pa ne bi Bog dozvolio da pile raste samo bez majke. Ja kažem njoj, pa fantastično to ovo, nisam nikada čuo tako jedan logičan odgovor koji je upravo utemeljen, znači koji ima tog temelja. I onda sam jednu tu takvu priču zapisao i ovdje sam prenio normalno u drugu formu, sam ja to preobrazio, to su ti odnosi učenika sa tim učiteljem, to je stalno se ponavlja ta jedna šema gdje učitelj svojim učenicima objašnjava neke životne situacije kroz koje oni prolaze, putuju po tim raznim lokacijama. Neka su fiktivna, neka su stvarno, znači malo izmiješana fikcija i stvarnost. I evo, to je sve tu sažeto. A hoću reći, temelj za ovu knjigu. Znači, ovo je drugi dio te moje trilogije, sad pišem 3. dio. Prvi dio je ova Fesijada Odiseja. Znači, to je bio taj moj zatvorski dnevnik, što sam bio 9 mjeseci u zatvoru. Zatvoren i prolazio, znači, zato je ta Odiseja, prolazio sam kao Odisej kroz cijele te institucije. I još tu u zatvoru sam došao na ideju da napišem ovu jednu knjigu ovakve tematike, upravo inspiriran, odnosno potaknut kad sam bio u tom zatočeništvu. Jedna od stvari za kojima sam žalio, znači kad mi je izgledalo, i stvarno je bila takva teška situacija, meni je izgledalo da nikad neću izići van. I sve se okrenulo protiv mene i to je bila realna situacija takva. Usmjerili ste sve na pisanje. Ne, nego ovako žalio sam što sam iza sebe ostavio samo ovu jednu knjigu. Znači, ovu sam knjigu napisao prije 10 godina. I onda mi je bilo krivo što bio sam puno aktivan oko tog političkog aktivizma, Europska unija, NATO i sve te stvari. I zapostavio sam pisanje. I onda sam žalio, mislio sam sad ću tu biti i nemam izlaza van iz tog zatvora i sve to što se spremalo. Znači, bilo je situacija takva da neću izići pri zdravoj svijesti van ako ću izići ikada. I onda mi je bilo žao što iza mene će ostati samo jedna knjiga. Onda sam si dao jedan zavjet, Bože, ako iziđem van, eto, bacit ću se na pisanje da ostane nešto iza mene. I tako su onda, evo, i ova knjiga i ova druga izišle. I vi ste se stvarno bacili na pisanje. Ja sam se stvarno bacio na pisanje i u tom zatvoru ja sam vodio dnevnik. Znači, ja sam svaki dan pisao, bilježio događaje, to što se sve događalo, kako je to bilo i taj sudski proces koji je bio jedna farsa, jedna kafkijanska avantura, najblaže rečeno što se sve tamo događalo. Jer, evo, da ću vam jedan primjer. Za ovu moju prvu knjigu, jer ja sam bio proglašen
kao da sam psihički bolesnik, opasan za okolinu. I to je bila ta prijetnja da će oni mene, kada dobijete tu etiketu, to vam je praktički doživotni zatvor. Znači u Hrvatskoj formalno nema doživotnog zatvora, ali sa tom dijagnozom vi ste doživotno tamo zatvoreni i nema vam praktički izlaza van. Ja sam tamo vidio ljude koji su 40 godina umiru, znači do smrti su doslovce tamo. I to je meni prijetilo. Ja sam tražio drugo mišljenje, tako dalje, sud nije dozvoljavao. Na koncu sam uspio izboriti i onda je cijeli konzili opovrgao tu lažnu dijagnozu koja je bila... Možemo li samo ukratko o čemu, kako je došlo do te situacije, samo ukratko za gledatelje koji ne znaju? Do te situacije, zato se ova knjiga zove taj zatvorski dnevnik Fejsijada i Odiseja. Dogodilo se na društvenoj mreži Facebook, gdje sam ja došao u polemiku sa tadašnjim ministrom unutarnjih poslova Rankom Ostojićem. I mi smo se tu poriječkali, bilo je to jedna, eto... Palo je teških riječi. Teških riječi, ali bilo je to s moje strane promišljenost. Njegove ne bi baš bio siguran, jer ja kad sam vidio da je on aktivan i da mi je odgovorio na moj prvi upis, ja sam zvao jednu novinarku, vašu kolegicu, i rekao sad Ostojić se meni je javio i to na vrlo jedan vulgaran način, ja ću njega nastaviti provocirati, odnosno da on i dalje to ponavlja, a da se to sve zabilježi, to je sutra vijest. Zato sam ja nastavio njega poticati da se on tako izražava kako se izražava. I tako je to završilo, da bi onda drugi dan policija meni došla na vrata, odveli me u zatvor, odredili mi pritvor, pa onda je sve to dalje išlo. Znači, kažem, zbog ove knjige, tako je to krenulo. A oni su vas priveli zbog nečeg drugog? Ne, zbog prijetnje ministru. Ali su još nešto naveli u toj prijavi? Pri pretresu strana su našli oružje iz Domovinskog rata i tako dalje, ali povod je bio takozvana prijetnja ministru, koja nije bila uopće nikakva prijetnja, na kraju su to povukli natrag i to oružje je potpuno nebitno, nego najteži krimen, pod navodnike krimen, moj je bio ta takozvana dijagnoza s kojom oni zakucaju, jer za sve ovo drugo to su banalne, znači u najgorem slučaju par mjeseci kazne. A za ovu dijagnozu sam tu doživotno. A vezano za ovu knjigu, znači jedna, da vam pokažem i da slušateljstvu približim na koji način je to funkcioniralo, takozvano vještačenje, takozvana stručnost i neovisnost sudstva. Znači, zbog ove moje prve knjige, to je bio dokaz toj psihijatrici koja me vještačila, da ja, eto, nisam psihički uravnotežen, jer ona kaže, to je toliko obimna knjiga, tu toliko ima toga puno napisano, da to jedan čovjek ne može znati. I to je na sudu tako izjavljeno. I ona je rekla, eto, jedan čovjek to ne može znati, to je dokaz moje dijagnoze. Bogu hvala, na koncu je to sve dobro završilo, ali nije bilo lako. Sve to kako je bilo ovdje je u knjizi opisano. Ali iako moje, eto, sudske avanture i dalje traju, znači ja imam 4 procesa, jedan kazneni, 4 na ovom građanskom sudu. Evo sad baš u petak je bila presuda vezano za, kad sam tu dao izjavu, ja sam izjavio da je Goran Radman bio suradnik KOS-a. Zbog toga sam bio na sudu i sad je došla presuda da trebam platiti 30.000 kuna kazne zbog te izjave. A što se događalo u sudnici, to je sve u sudskom zapisniku. Što se tiče moram reći, samo dozvolite da kažem. Znači, svjedočio je Ivan Zvonimir Čičak kao predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora. On je na sudu rekao da ima dokumente koji potvrđuju da je Goran Radman bio suradnik KOS-a i da je spreman te dokumente dostaviti sudu. Kad smo mi, ja i moja odvjetnica, tražili od suda da se ti dokumenti zatraže od Hrvatskog helsinškog odbora, sud je rekao da to ne treba. I meni je odredio kaznu. Znači, vidite na koji način funkcionira hrvatsko sudstvo. To je jedan drugi sudski postupak. Ovdje ne postoji nikakva pravna sigurnost. A recite, što je s ovim slučajem vezano za bivšeg ministra Ostojića? Je li to sad bilo ročište početkom lipnja? Bilo je 8. lipnja, je bila izrečena konačno presuda. U kojoj fazi? Znači, nakon što sam ja pušten van, onda je Ustavni sud vratio sve na početak. I sad je to bila ta presuda, još to nije pravomoćno. Osuđen sam na 6 mjeseci, 4 godine uvjetno, isto moram novčanu kaznu platiti. Ali što se tu radi? Znači, što je s ovom vašom tužbom prema Ustavnom sudu za kršenje ljudskih prava? Pa zbog te tužbe se vraćeno na početak, o tome se radilo. Ali opet, još jedan primjer kako radi ovdje ovo sudstvo i kako to funkcionira. Znači, ja sam, i ovdje to piše u knjizi, ja sam, vidite, ovo je dokument koji je dokaz o suradnji, znači protuzakonitoj djelatnosti, tada nije ministar, tada je bio ravnatelj policije Ranko Ostojić, da je on protuzakonito surađivao sa britanskom obavještajnom službom. Državno odvjetništvo po tom pitanju ništa nije napravilo. Ništa, nikakvu istragu. Znači, to se radilo za vrijeme progona i hvatanja generala Gotovine. Znači, on je, Ostojić, zajedno sa Šimom Lučinom, tako dalje, sve je ovdje lijepo napisano, dokumentirano. Vi ćete to sve na sudu i pokazati? Ja sam to pokazao, o tome se radi, u tome je poanta. Znači, ovdje nema sudske, znači, provodi se politička samovolja
i jednostavno pravna država ne funkcionira na koju se svi tako lako i pozivaju. Punim plućima pozivaju. Moramo reći da smo Ranka Ostojića pozvali u studio, on se nije odazvao pozivu, ali on poslao nama odgovor koji ćemo mi sada prenijeti u cijelosti. Aha. Poštovana, kako ja nikad nisam kontaktirao gospodina Frančiškovića, što je lako provjerljivo, s obzirom na to da ja nikada nisam mijenjao svoj Face profil, pa samo usporedite fotografiju koja također nikada nije mijenjana sa onom koja je prikazivana kao moja navodna komunikacija, zaista nema potrebe da sudjelujem u propagandnim emisijama. Također želim napomenuti da sa HTV-om imam sudski spor radi klevetanja i sramoćenja, tako da ne nastupam na takozvanoj javnoj televiziji. Želim još napomenuti da gospodina Frančiškovića nisam prijavio za prijetnje državnom dužnosniku, što je ozbiljno kazneno djelo. Međutim, javne objave da ćete ubiti na fejsu, kao i ilegalno posjedovanje oružja i eksploziva, naravno da jesu u nadležnosti sigurnosnih službi. Srdačan pozdrav. Dobro, mogu ja sad to Možete komentirati? Znači evo, opet je ovo prepuno neistina, što je lako provjerilo. Znači prvo, ja nisam prijetio nikome da ću ga ubiti, a on kaže znači, da sam ja govorio da ću nekog ubiti, toga uopće nije bilo, zato je povučena ta prijetnja koja je bila na početku. Drugo, inspektor Mikulić koji me priveo i obrađivao, on je sam meni potvrdio da je to profil Ranka Ostojića. Prema tome, treće, ako to nije bio njegov profil, pa na osnovu čega je policija tu djelovala? Zbog čega? Ko je to prijavio? Nema tu nikakve osnove ovo što se priča i zašto nije ovdje došao? Zato jer ga je strah upravo ovih činjenica. Da, evo, ove dokumente, još mnoge druge dokumente postojile, ovo je temeljni, ovo je osnovni, znači o njegovoj protuzakonitoj djelatnosti još odavno. Što očekujete od svih tih sudskih postupaka? Ne očekujem ništa, jer ova država nije opće prava država, to je jedna farsa od države. To je jedna udbaška stvorevina gdje se, eto, zakon provodi sukladno kako kome odgovara tim političkim interesima. I ja tu nisam naivan da očekujem nešto da će se tu riješiti. Eto, mogu sad aktualizirati ovo što se događa u Turskoj. Vidite kako je taj Erdogan, ne podržavam Erdogana u tom strateškom smislu, a na taktičkoj razini ovo što je napravio, smijenio te 2.500 sudaca i tako dalje. Pa to bi ovdje trebalo napraviti. Ista stvar, nije to ništa sporno. Znači ovdje je umrežena mreža pravosuđa, politike, medija, svega, sve to funkcionira u jednom pretvorbe privatizacije, znači lopovluka. Koliko je ovaj narod opljačkan, pretvora privatizacije, što je sve napravljeno. Vi ste pisali o svojoj knjizi o bankama, prva vaša knjiga je bila o bankarskom sustavu. U prvoj knjizi sam pisao o bankama i koja je to pljačka i o čemu se tu radi. Znači ne samo Hrvatska, cijeli svijet je pod tim bankarskim jarmom. I ponudio sam i rješenje, što je najvažnije. I vezano za te banke i za te dugove. Znači, eto, iskoristit ću ovu priliku. Dio mog političkog programa je bio, dok sam još bio u tom političkom aktivizmu. Nećete se više baviti politikom? Pa pišem knjige, to je na neki način politika. Ali kao politički aktivist? Ne, pa ne pada mi na pamet, znači ti izbori su farsa, znači i ono što smo govorili, referendum za Europsku uniju. Znači kako nešto može imati legitimitet ako po službenim podacima Državnog izbornog povjerenstva postoji 917.000 glasačkih listića više. Dakle, odustali ste definitivno. Znači nema smisla ići u nešto što je već unaprijed namješteno. Ali ovo da možete pisati knjige. Mogu pisati knjige, Bogu hvala, ako mogu ići će se na međunarodno tržište, ali ovo hoću reći za banke. Znači, problem je lako rješiv. Samo fali nedostaje politička volja. Treba otpisati sve dugove. Znači, i državljani, ljudi, a i država kao institucija, ništa nisu obavezni platiti bankama. Zbog čega? Evo, vrlo jednostavno da objasnim ljudima koji nisu potkovani ekonomski, nemaju diplome i tako dalje. Znači, ako vi odete u kockarnicu i prokockate cijeli svoj imetak, svako može reći ko vam je kriv, sam si išao tamo, prokockao i tako dalje. I to je točno tako. Ali ako se ustanovi da je na tom, recimo, ruletu gdje ste vi prokockali sve što imate, da je taj rulet namješten, koliko god vi bili glupi ili kako to reći što ste išli kockati, ta kockarnica nema prava potraživati od vas išta, jer je rulet bio namješten. Ista stvar je sa ovim bankarskim sustavom. On je kompletno namješten i za to uopće nije sporno. Znači, postojala ona afera Libor u Velikoj Britaniji, sudski procesi i tako dalje. Znači, Libor, centralna institucija, sve banke su bile umrežene u taj sustav namještanja ruleta, izrazimo se to tako. Prema tome, ne postoji nikakva osnova po kojoj oni mogu nas tražiti da mi njima išta vratimo. Kad bi ovdje postojala
na državnoj razini, stvarno suverena Hrvatska država sa suverenom vlašću, onda bi se ona tako postavila i štitila bi interes ovog naroda, a ne bi štitila interese tih bankara, tih međunarodnih institucija i tako dalje, cijele te bankarsko korporativno... To ste sve opisali u ovom zapravo prvom svom dijelu. U ovom prvom dijelu i zbog toga sam ja i nastradao i zbog toga ja sam bio nepodoban i zbog toga evo i ovaj Ostojić ovo što priča, jer on je ovdje, znači, opet se vraćam na ovaj dokument, on je suradnik, surađivao sa britanskom obavještajnom službom, a centar bankarski je u Londonu, u City of London. Znači, postoji grad London, postoji u Londonu kao što je Vatikan u Rimu, tako je u Londonu, City of London, suverena država. To je centar svjetskog bankarskog sustava. I normalno imaju svoju obavještajnu mrežu preko Velike Britanije, koja već to stoljećima traje, i imaju svoje ovdje suradnike po svim zemljama svijeta. Ranko Ostojić je, evo, po ovom dokumentu, upravo to, ali cijelo ovo sudstvo, sve ove institucije ništa ne djeluju po tom pitanju. I što ćemo onda mi napraviti? Ništa. Možemo samo ovako govoriti. Ja bih volio da opet imamo priliku, i ja i drugi ljudi koji o tome govore, da dobijemo medijski prostor, da o ovim stvarima govorimo, pa neka se ovi razni Ostojići dalje skrivaju. Pa meni je jasno zašto se on skriva i zbog čega se boji. Jedna od medija je zapravo i knjiga. Spomenuli ste međunarodno tržište, a domaće tržište knjiga i knjižara kako ocjenjujete? Pa kao i sve u ovoj zemlji, znači sve u jednom rasulu, sve u jednom, znači, kriminalu na ovaj ili onaj način, neki klanovi su tu, interesi, povezanosti. Gledajte, znači na ovom knjižarskom tržištu najveći posao se radi sa ovim knjigama za školu, znači za obrazovanje. Ko uđe u taj posao, taj je onda profitirao. A ove tu knjige, to su banalne stvari, to su sitnice, nisu toliko bitne. Za kraj, pripremate li još nešto novo? Pripremam ja još puno toga, kažem, pišem ovu treću knjigu iz ove trilogije, znači koja je počela s ovim Zatvorom, s ovim poslanicama, znači za djecu i za odrasle što sam napisao, i da taj treći dio koji će zaokružiti sve i dati objašnjenja ako još nešto nije jasno. Pripremam, ima dobrog interesa, znači ova knjiga Poslanice izuzetno dobar odjek je došao iz javnosti što sam uspio plasirati, znači povratne informacije su jako dobre i radi se na prijevodu. Znači ja sam svjesno pisao ovu knjigu, znači ova knjiga se može prevesti na bilo koji jezik svijeta i bit će jednako dostupna i shvatljiva, nema veze da li je neko Hrvat, Taljan, Njemac, Arapin, Kinez ili tako dalje. Znači tu su univerzalne poruke o ljudskim vrijednostima, o ljubavi, o istini, pravdi i tako dalje. Evo, radi se na tom prijevodu, ako Bog da, izići ću van iz ove, žabokrećine Hrvatske i možda nešto napraviti, ali u svakom slučaju, i dalje pišem, i dalje ću se boriti i kad god treba ja ću navještati istinu i ono što znam za dobro mene, moje obitelji, mojih bližnjih i mojeg naroda. Gospodine Franciškoviću, hvala lijepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu.